Добрый дзень. Сёння ў студыі «Свабоды» без гальштукаў. Дырэктар беларускай службы радыёсвабоды Александр Лукашук, мой калега з украінскай службы Васіль Зелгалаў і я, Сергей Навумчык. 50 гадоў таму выйшаў з друку вось гэты 11-ы нумар часопісу «Новы мір». Калегі, я вось гартаю гэты часопіс, проста выключная падборка аўтараў. Паглядзіце, Маршак, вершы і пераклады Блейка. Віктор Некрасов, эссе про Італію з пригадуваннями Антоніоні і Феліні. 62-й год пригадує Феліні, так? І Антоніоні. У нас, пам'ятаю, 82-м про гэта не вельмі было, про Антоніоні. Нарешті, Ернст Хемінгуэй, «Матылёк і танк» у перакладзе Івана Кашкіна, того самого, якому Хемінгуэй раю «Пейце больше гарэлкі, будете лепш пісаць». Якого называў, дарэчы, это мой адзіны перакладчык у свеце, які разумее, што я пішу, мой самы лепшы перакладчык. Так, ну і нарэшце даследаванне пра касмічную медыцыну, толькі што палецеў Гагарин Титов. І ўжо адразу, то есть зорны нумар. І зорны абсолютно нумар, але вось гэтыя творы у большасці чытачоў напаткаў лёс распяцця Даната Монтарфану ў Мілянскім саборы, дзе насупраць вісіць тайная вечера Леонардо, людзей пускаюць на 15 хвілін, все глядзяць тайную вечеру, я таксама глядзеў, забейце меня, я не прыгадаю, што вісіць насупраць гэтае распяцце, якое б стварыла, ну, просто шэдэўральны нейкі, так сказаць, момант для любога іншага музея ці... А чаму? А таму, што вось у гэтым нумары была надрукаваная аповесць зусім нікому невядомага настаўніка фізікі з Разані, Александра Солженіцына «Адзін дзень Івана Дзенісыча». Я трымаю вось гэты нумар, ён у дадзеным выпадку з аўтографам Александра Солженіцына, і людзі выстройваліся ў бібліятэках у чэргі. Запіс была на дзень, на паўдня, бралі часопіс і чыталі гэты твор. У мяне пытанне да Васіля Зелгала. Вы памятаеце, калі вы ўпершыню прачыталі «Адзін дзень»? Як гэта было? Я помню, что я его впервые так серьезно прочитал, где-то в начале 70-х годов. Но впервые я увидел его, мой дядя, он очень интересовался литературой. У нас вообще дома было много всякой литературы, прятали в то время, в начале 60-х годов. Я в то время как раз начал активно читать. И я увидел на столе у моего дяди, у него в комнате, книгу Стендаля «Пармская обитель». А под ней была какая-то машинопись. Вот, я эту машинопись взял, и я помню, что было написано сверху «Один день Ивана Денисовича». Я начал читать, но ничего туда не понял. Я прочитал тогда, мне было где-то в 9 лет, я прочитал, прежде всего, «Пармскую обитель», который тоже очень так слабо понял. Но впервые я вспомнил, то есть впервые я встретился с Иваном, ну, одним днем Ивана Денисовича, как удивительно, в машинописном варианте под книжкой моего дяди, потому что он был такой любитель литературы огромной, и где-то всегда доставал эти книжки. А он вымушаны был заховывать, ховать? Ну, безусловно. В дворе, я помню, мы читали больше украинскую литературу, конечно, там вот «Черная Рада», «Кулеша», другие, эти книжки были запрещены, но в то время они начали появляться. Это был такой читательский бум. Вот. Что я помню, прежде всего, то, что тогда начали, когда эта книжка, эта повесть появилась, начали сравнивать. А у нас дома это было, это были такие целые дискуссии, потому что у нас отец мой сидел на Колыме в свое время, наш один близкий родственник погиб на Колыме, и то есть было, что начали сравнивать. И что вот что он написал и что было. Правда была? Это было вообще... Это самая размова была. Да, но потому что перед этим я помню, когда... Я вам одразу скажу, что наказали, что не так. Да, что это все курорт, говорили. Это курорт, Солженіцын написал. Это было вельми... Александр, у вас склалося адчуванне якое ад першае ваше адчуванне ад аповесці, калі вы прачыталі? Я, конечно, этого легендарного часопіса не бачыў. Это я толькі вучыўся тады яшчэ чытаць. Можа, уже умеў чытаць, вообще в другім класе быў. Але я прачытаў аповесць «Адзін дзень Івана Денісовича» у роман-газеце. Яна потым была надрукавана этим неким неверагодным накладом. Мільён, да? Мільён. І у нас дома быў таксама этот нумар. Его уже потым канфіскавалі з бібліятэк, але дома ён захоўваўся. І я быў, відаць, уже ў 9 ці в 10 класе, калі, уже ведаючы, нешта чуючы праз галасы пра это, вот быў перыяд такого абуджэння, я яе тады прачытаў. Я яе прачытаў і быў страшна расчараваны. Я подумал, что это такое?
Так это же просто описание одного дня. Так я так могу школьное сочинение написать. Мой день, да, с раницы встал, проснулся и все написал. И это было моя первые ўражанне ад этой книги Солженіцына. Прошли годы, калі я побачив, что это з'ява абсолютно того же парадку, что Улис Джойса, які описывает один день, и что вот эта книга. Трэба было дарасці, дажыць. А вось у чым феномен гэтага твора, як твора літаратурнага і як падзеі грамадскай, на ваш погляд? Ну, я думаю, что прежде всего, что это, понимаете, до этого буквально, года 2-3 назад, я помню, обсуждали так тихо на кухне дома, вот как там в лагерях сидели, как там вот ситуация была, детали. Нельзя было нигде публично ничего, ни слова, ничего, не дай бог. То есть публичная правда? То есть публично обсуждать, как жили люди в лагерях, как это там все, люди об этом даже боялись говорить. А тут появилось сочинение, которое описывает фактически пребывание в лагерях. Ну так, але гэта 62 год уже прогучаў доклад Хрущева на 22-м з'ездзе, про гэта уже писали и «Правда», и «Известия», в принципе, так сказать, про гэта писалася. 22-й все-таки это был Кастрычник, это как раз в этот час, Кастрычник. Нет, это был Кастрычник 61-го, 22-й з'езд. Гэта за год до гэтага. Тема даволі была такая, в принципе, распаўсюджаная. Іншая справа, што гаварылі пра расстраляных наркамаў, профессораў, акадэмікаў, а вот Солженіцын паказаў, што ўсё ж такі рэпрэсавалі народ. Вось гэты Іван Денисович, гэта селянін. Гэта просты селянін, яму 40 гадоў, у яго звычайная сям'я, двое дачок. Ён там раствор нейкі, так сказаць, складзе. Сапраўды нічога, як Александр сказаў, нічога не адбываецца. Так, няма ніякіх катаванняў такіх, значыць, яго там рукі яму не выкручваюць, там нікога не расстрэльваюць, просто звычайны банальны дзень. Фактично, то, что вы, Сергей, зараз говорите, вы сказали вельмі важную речь. Это не просто селянин, это народ. Оказалось, что ГУЛАГ был для народа, не для элиты там партийной, не для ворогов, а весь народ рок. И в этом его оказалась страшная сила, потому что вся ж система будовалась на чем? Что это народная держава, что это все для народа робится. И тут, оказывается, этот народ в ГУЛАГу. Вот это страшный, могутный силы удар, який был нанесены по коммунизму, який его не нокаутировал, але нокдаун, конечно. Это как у нас у 88 году открыли куропаты, и одна справа, коли там сотни, там тысячи, а другая справа, коли от 50 до 200 тысяч людей расстреляно. Это уже не элита, разумеется, это уже, конечно, народ. Это уже народ. Вот, Александр, калі гэты твор з'явіўся, ужо, так сказать, я вас пытаюся не ваше уласнае адчуванне як даследчыка, потому что вы писали про Солженіцына, писали взаимоадносіны Солженіцына і Быкова. Як вот гэтыя падзеі разгортваліся і якую ролю гэтая аповесць, на ваш погляд, адыграла ў грамадскай свядомасці тагачаснага Савецкага Саюза? Быкова Солженіцын. Існуе выдатны здымак Быкова Солженіцына, які зрабіў Алесь Адамович, калі яны разам сустракаліся перад з'ездам пісьменнікаў. Яны вельмі сімпатызавалі адзін аднаму, потым іх шляхі, як любых вялікіх мастакоў, разышліся ў сілу розных прычынаў. Вядомае выказванне Васіля Быкова, які назваў «Один день Ивана Денисовича», гэта таксама, як і ваш бацька некалькі, што это калядная казка. Я памятаю, што быў вельмі ўражаны, калі ад Быкова, не так давно, в сэнсе уже на пачатку, магчыма, 2000-2002 года, мы гаварылі пра нейкі юбілей таксама публікацыі. Я быў вельмі здзіўлены гэтым. Але, бачыце, справа ў тым, што ў Быкова яго эстэтыка, яго свет мастацкі станавіўся все больш і больш і больш жорсткім. У яго не то, што нема як бы вот тут, там, счастливого конца, такого понятия не існує. У яго просто не бывае ніякай перамогі. У яго тотальная іншая эстетика. І з пункту гэтай гледжання эстетики, вот это страшный день этого жыцця Івана Денисовича, про які написаны все ж таки з пачуццём цёплым, ён эстэтычная была праблема. А так, конечно, для Солженіцына, як і для Быкова, Солженіцын, як і для ўсяго пакалення, был безумоўным аўтарытэтам, узорам, ён вельмі высока яго цэніў. Ну, я думаю, што тут няма ніякага, як бы сказаць, адкрыцця ў гэтым. В чым яны падобныя былі? В тым, што і той ішлі да той правды, як яны яе разумелі, і спрабавалі яе пісаць. І, конечно, яны звязаны таксама
і самім Новим міром, самім Твардовським, ролю, яку Твардовський адіграв у той час для Василя Быкова і для Солженіцина. Фактично одна і та ж сама роля. Ён їх підняв і поставив у вечність, яка називається література. Александр рассказал про Василя Быкова. Давайте пойдем далей у наш час. Василь, чаму сёння не з'яўляецца такога твора ў літаратуры, у беларускай, ну, у украінскай у дадзеным выпадку, так? Які б, і ці магчыма ўвогуле з'яўленне такога твора, які б вось павярнуў грамадства, змяніў бы неяк светапогляд? Ці ўжо гэты час такой вялікай літаратуры ўжо сышоў, яго ўжо няма? Я думаю, что одна из главных причин в том, что то время было совершенно другое, понимаете? То есть была другая система координат. Как говорили тогда, что есть лагерь внутренний и есть лагерь внешний. Одни живут в внутренних лагерях, то есть в ГУЛАГе, а другие живут извне, но тоже как в лагере живут, то есть в Советском Союзе. Вот эта система распалась. То есть распад Советского Союза, вы знаете, он изменил восприятие и развитие литературного процесса, я думаю. Поэтому, то есть литературы как бы, ну, то есть была одна литература в свое время, а потом произошел распад, так бы сказать, литературного процесса. И это одна из причин, которая, ну, привела, я бы сказал, к такому, ну, кризису в литературе. Так может быть, по-вашему, все-таки я бы відкрив на питання, вот такий ефект твора в сучасній Україні? Нет, я думаю, нет. Нават при тым, што у вас там ёсць такія майстры, якія маюць сусветную вядомасць, якую, скажем, ну, Карнейчук не мог і параўнацца при ўсіх яго орденах, скажем, Забушка, так? Ну, у нас одна из таких популярных книг вышла о подполье, о борьбе против советской власти. Это Шкляра «Черный ворон». О людях, которые боролись против советской власти, в лесах прятались в 20-е, 30-е годы. Но имела большую популярность эта книга. А це я вам скажу, а от в Білорусі магчыма. Вось, Александр, якраз такі, чаму магчыма? Таму, што літаратура на іншым узроўні, ці, скажем, як Василь кажа, літаратурны працэс на іншым узроўні, ці сітуацыя такая, як у Івана Дзянісыча, лагеры, амаль што? Конечно, справа в кантэксце. Але галоўнае вось у чым. Справа не ў літаратуры самой. Літаратурных вельмі добрых твораў, якія асэнсоўваюць тое, што і гісторыю, і ці адбываць, пішецца шмат. Справа у медіа, то, що називається, у сродку, у платформі, на якої це з'явиться. Ведаєте, чому в Білорусі таке було би? От коли, тому що в Білорусі є феномен офіційних сродків масової інформації. Ось коли в офіційному сродку масової інформації, сьогодні це телебачення, дати такого кшталту матеріал про сапраўднае беларускае жыццё, это буде по эффекту параўнальнае з тым эффектам, які. Потому что и вельми важно, что это не сам выдат. Такие книги выходили, ну, про эти страшные речи. А сродок, то есть сам сродок массовой информации является месседжем. Это эффект в Беларуси официально еще заходится. Сергей, вы покуль не закрываете. Я все-таки хотел бы задать вам питание. Яким чином у этом номере з'явился этот автограф? Покажите его еще раз. Ну, ситуация была такая довольно, так само связанная с Василем Быковым. Вядома, што у 1973 годзе ў газеце «Правда» з'явіўся ліст, падпісаны 30 вядучымі савецкімі пісьменнікамі, сярод іх, скажем, Михаил Шолохов, які быў накіраваны супраць Сахарова і Солженіцына. В асноўным супраць Сахарова, але там быў Солженіцын. І там быў подпіс Быкова. Быкаў не падпісываў гэты ліст. І першым, каму адным з першых ён з новага пакалення нашага расказаў, гэта вот быў Александр. Ён і мне гэта расказваў. І ў мяне было такое адчуванне, што неяк, ну вот трэба, каб пра гэта ведаў Солженіцын. І я не звязаўся з самім Солженіцыным, ён ужо нікуды не выходзіў з свайго троіцы Лыкава, ён практычна не адказваў на тэлефонныя званкі, ён увогуле жыў ізалявана, але ён кантактаваў праз сакратарку.
І праз сакратарку я перадаў, вось што такая сітуацыя, расказаў, як гэта было. Быкаў пазваніў з ТРЦК Кампартыі Беларусі, прапанаваў падпісаць, Быкаў адмовіўся, а ўвечары ў праграме «Время» пачуў, і ў газеце «Правда» назаўтра прачытаў, прачуў сваё прозвішча. І Солженіцын мне перадаў, што я гэту гісторыю ведаю, я ведаю, як тады збіраліся подпісы, я не трымаю камень за пазухай на Солженіцына. Потым была яшчэ адна сітуацыя, калі высвятляў месца. Справа ў тым, што бацькі Солженіцына пабраліся шлюбам у Беларусі. Бацька Солженіцына тады, у 18-м годзе, на пачатку ён ваяваў, і це быў канец 17-го года, так сказаць, і маці Солженіцына прыехала, тады яго невеста бацькі, і там яны абвянчаліся. Ну, мы спрабавалі даведацца, ці штосьці там засталося, нічога там застацца не магло. Не магло, это была палкавая царква пераносная такая. Ну, тут, між іншым, для аматараў гэтай тэорыі, што месца народжання, дата народжання не момант, калі чалавек нарадзіўся, а момант зачацця, ён, конечно, дае шырокую прастору. Ну, але проста у мяне быў сапраўды гэты унікальны часопіс. Я перадаў і ягонай сакратарцы Муніры, і Александр Ісаевич падпісаў мне вось «Новы мір» і таксама «Архіпелаг ГУЛАГ». Ці хаця бы падтрымаць. Але вось гэты часопіс, які 50 гадоў таму выйшаў з маскоўскай друкарні і змяніў савецкае грамадства і паставіў імя аўтара у адзін шэраг з найвыбітнейшымі пісьменнікамі сучаснасці, можа быць, не толькі сучаснасці. Але я з дазволу вядучага проста не магу не прачытаць пачатак аднаго дня Івана Денісавіча, які лічу адным з найлепшых пачаткаў не толькі в рускай літаратуры, але і ў сусветнай літаратуры. В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота было долго звонить. Какая одразу магия, музыка и адчуванне того, як пачынаецца тайна вялікай літаратуры. Але, Александр, я хацеў бы, можа быць, завяршыць не вось гэтым сапраўды гістарычным часопісам, а вось гэтымі 2 кніжкамі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды». Справа ў тым, што, на жаль, сапраўды ў Беларусі сёння можа з'явіцца твор, калі і не такой мастацкай якасці, то ў усялякім разе на такім матэрыяле, таму што ў Беларусі ёсць палітвязні, і «Радыё Свабода» спачатку ў адной кніжцы, потым у другой, пад рэдакцыяй Ганны Соус, нашай калегі, выдала апісанне жыцця тых палітычных вязняў, якія былі ў Беларусі, якія ёсць. І я вельмі спадзяюся, што 3-го тома такога не з'явіцца. Ва ўсялякім разе, што новых персанажаў для вось такой сумнай серыі больш не будзе. З вами без гальштукаў былі Александр Лукашук, Васіль Зілгалаў і Сергей Навумчык.